znači biti najbolji učitelj, najbolji nastavnik, najbolji profesor? Sa njihovih časova đaci ne beže. Oni su kreativni, inovativni, drugačiji. Oni su najbolji edukatori Srbije. Projekat Najbolji edukatori Srbije pokrenulo je udruženje Živojin Mišić sa ciljem da doprinese obrazovanju, ohrabri i nagradi nastavno osoblje koje je posvećeno svom poslu. Gledali smo dva kriterijuma u principu koja su jako slični i preklapaju se, ali gledali smo koliko su oni u sklopu nastave redovne iz svog predmeta proaktivni, inovativni i drugačiji, dakle koliko se trude da svoj predmet oplemene nekim novim metodama i modernim tehnologijama, a s druge strane smo gledali koliko oni u sklopu van nastavnih aktivnosti i onoga što se ne očekuje od njih u redovnoj nastavi, koliko su proaktivni i koliko se trude da sa decom rade neke dodatne stvari, projekte, takmičenja, konkursa i tako dalje. Najbolji edukatori su pre svega preduzetnici koji učenike uključuju u najrazličitije projekte. Svih 16 nagrađenih edukatora, pored lične nagrade, imaju na raspolaganju iznos od 100.000 dinara koji u narednih godinu dana mogu iskoristiti za unapređenje nastave. Pa svakako da znači mnogo. Znači jedno priznanje, veliku čast. Prvenstveno zato što sam predložena od strane mojih roditelja i dece iz odeljine i samim tim ima veliku težinu. Prosto kad vidite da deca uživaju u procesu učenja i stvaranja, onda znajte da ste na dobrom putu. Za mene je ova nagrada predstavlja veliki podstrek i podsticaj za dalji rad. To mi je zapravo i dalo snagu da istrajem, da radim u četvororazrednom kombinovanom odeljenju u jednoj maloj seoskoj školi i u zabačenom kraju koji je, zabačen i znači nerazvijen, tretira su nerazvijene krajeve Srbije. Ja se već dugo godina trudim, znači da iako je to seoska škola, da moji učenici imaju prosto iste uslove za rad kao njihovi vršnjaci u velikim gradskim školama i veliku pomoć u tome sam našla u primjeni savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Mislim da je mene od ostalih odvojilo to što radim već godinama sa decom mape uma i što su one pokazali izuzetan napredak kod učenika. Nagradu ću iskoristiti da njih podstaknem, da oni u svom poslu napravi ovako kao što sam ja. Najbolji edukatori podstiču preduzetništvo i kreativnost kod mladih. Usmeravaju ih ka istrajnosti, inovativnosti i inicijativi. Predstavljaju uzor učenicima i čitavom društvu. Bude veru u nadprosečne rezultate koje udruženje Živojin Mišić prepoznaje i pomaže u ostvarenju vizija za bolje sutra.